Kühüngü ардах. Валерий Данилов эркин. Доғачок, күхүнүн келле диет. Сөрүн тыл едеспер кетиллер. Куястан куатан кирер сөтүөң бүппүте эғалэх түккүлер. Күөх сайын астаға түргенин. Номну күхүммү терги бит. Тоғо туохтан манны күргерин. Таян да энбихи билбеппит. Күхүңү тыл мәне сүүрелен, қатыңнақ чараңмын сахарпыт. Онно сөп болбакка көрүлен, ардах былытын тоғатарпыт. Күнү быха ардах суккуяр, духан мене онтон чункуяр, түннүкпер, таммақтар түхеннер, үнкүлен битиен береллер. Арай кенилер көрүлүллер, чункуяр диен тугуй диебитти. Түннүкпүн ырасты суяллар көмөлөстүбүт диен үөрбүттү. Мен эми бу сирге таммахпын. Чуңкуйбут бейем ойон турдум, керилген кебистин бинсээкпин, үңкүлен бардым, омунурдум. Туохаатай чуңкуян олорор, күхүн да боллун, үөрүөхтээхпин, ардах түстүн бағардар, мен онтон кыһаллы сухтаахпын.